March 24, 2017, Friday. 2017 m. kovo 24 penktadienis. 24 марта 2017 года пятница. Leaving our house. Išeinant iš mūsų namo. Выхожу из нашего дома. Ага, everything is clear. Taigi viskas aišku. Итак, все понятно сразу же. I saw a very similar impudent boy twice in the spring of 2006 or 2007. Mačiau labai panašų įžūlų berniuką dukart 2006 ar 2007 metais. Уже видел очень похожего наглого мальчика дважды весной 2006 или 2007 года. Okay, if he wants, I will ask him how old he is and what is his name. Gerai, jei jis nori, pasiklausiu, kiek jam metų ir kokia jo pavardė. Хорошо, если он хочет, спрошу его возраст и фамилию. Воезу, kas čia yra? Oh my God, what's that? О боже, что же это такое? Intellectual old lady, police agent. Интеллигентишка Сяня, policijos agentė. Интеллигентная старуха, агент полиции. She resembles a retired teacher or doctor. Пanaši į buvusią mokytoją ar gydytoją. Похожа на бывшую учительницу или врача. Isn't he is her husband? Negi tai ne jos vyras? Неужели это не ее муж? He stands in the right position, as he has been instructed. Jis stovi teisingoje pozicijoje, kaip kad ir buvo instruktuotas. Он стоит в правильной позиции, как и был инструктирован. I believe this elderly but morally degraded couple has been brought to Vilnius from province and likely disguised. Esu tikras, kad šita pagyvenusi, bet doroviška išsigimėliška pora
buvo atvežta į Vilnių iš kitur ir gal net perrinkta. Уверен, что эта пожилая, но морально выродковая пара была привезена в Вильнюс из провинции и, возможно, даже переодета. Fifteen minutes later, Žygimantų Street. Po 15 minučių, Žygimantų gatvė. 15 minut spustя, улица Žygimantų. As I just have been approaching this place, some woman who stood here before the steps with her left side to me turned away and went upstairs immediately. Man dar tik artėjant prie šitos vietos, moteris stovėjusi prie šitų laiptukų kairių šonų į mane, staigiai apsisuko ir pakilo. Когда я еще только приближался к этому месту, женщина, стоявшая перед ступенями левым боком ко мне, быстро повернулась и поднялась по ним. I intend to look now whether she is there. Ketinu pažiūrėti, ar jinai yra tenai. Намереваюсь посмотреть, там ли она. Yes, but the young man on the left looks suspiciously too. Taip, tačiau ir tas vyras kairėje atrodo įtartinai. Да, но и этот мужчина слева тоже выглядит подозрительно. She asked me if I was looking for something. Ji paklausė, ar aš ieškas ko nors. Она спросила, ищу ли я кого-нибудь. The signboard behind her back reads Medical Center of the Ministry of Interior. Iškaboje už jos nugaros parašyta Vidaus reikalų ministerijos medicinos центras. На вывеске за ней написано Медицинский центр Министерства внутренних дел. If her legend is that she is waiting for her husband who is to come here by car, so the carriageway is not visible from this spot anymore. Jeigu jos legenda yra tokia, kad ji laukianti čia отвожающего vyro su mašiной, из šito taško kelio nematyti. Если ее легенда такова, что она ждет тут своего мужа, который приедет на машине, то с этой точки улица не видна. There, boy, the signalman tramples on the spot on the opposite side. Štai ten, priešingoje gatvės pusėje, berniukas signalizuotojas trypčioja vietoje. Там, на противоположной стороне улицы, мальчик-сигнальщик топчется на месте. He signals to all agents who lined up along my route down this side of the street. Jis signalizuoja visiems агентам šiapus, išsirikiavusiems palei mano kelią. Он сигнализирует всем агентам, выстроившимся на этой стороне улицы вдоль моего пути. His legend, waiting for his father by car after school. Ее легенда, по помолку laukiu tėvo su mašina. Его легенда, после уроков жду отца с машиной. The frame velocity is slowed down from this moment. Dabar vaizdo takelio greitis sulėtintas. Теперь скорость видеоряда замедлена. The car blocks the way ahead. Priekyje mašina stovi pertvėrusi kelią. Впереди машина стоит, перегородив тротуар. My attention is absorbed by that car, since drivers obstacles me this way sometimes. Mano dėmesys prikaustytas prie tos mašinos, kadangi vairuotojai-провокаторы карtais трудно man šitaip. Мое внимание привлечено к той машине, потому что водители-провокаторы иногда мешают мне таким способом. This is why I do not pay attention to little boy emerging from behind the car. Todėl nekreipiu dėmesio į mažą berniuką atsirandantį iš už mašinos. Поэтому не обращаю внимания на маленького мальчика, появляющегося из-за машины. He pulls a white rag from his pocket. Jis išsitraukia baltą skudurėlį iš kišenės. Он вытаскивает белую тряпку из кармана. Turns with his side to me. This is a clear signal. Pasisuka šonu į mane, tai aiškiausias signalas. Поворачивается боком ко мне, это самый ясный сигнал. And begins to wave a white rag, supposedly to prevent pedestrians from getting under the
car, although there is no need for it. Ir ima mojuoti baltų skudurų, neva apsaugodamas pėsčiuosius nuo pakliuvimo po раtais, нors visai то неreikia čia. И машет белой тряпкой, якобы предупреждая прохожих, чтобы не попали под колеса, хотя это совершенно тут не нужно. Since I do not notice him, he takes off his satchel as instructed. Kadangi nepastebiu jo, jis dar nusiima kuprinę pagal инструкцию. Поскольку я не замечаю его, он еще и снимает ранец по инструкции. And this man shows me he is ready to protect the boy from me. O šis vyras rodo man esas pasirengęs apginti бернюка nuo manęs. А этот мужчина показывает мне, что готов защитить мальчика от меня. But you know, if some suicide bomber attacks the boy, nobody will have time to save him. Bet matote, jeigu koks nors savižudis bombistas užpultų бернюка, niekas tiesiog nespėtų jo išgelbėti. Но, видите ли, если какой-нибудь самоубийца, бомбист, нападет на мальчика, то никто просто не успеет его спасти. So let's review this episode once again at a normal velocity. Taigi dar kartą normaliu greičiu. И так то же самое еще раз с нормальной скоростью. This boy is hardly more than 7 years old. Šiam berniukui vargu bau daugiau nei 7 metai. Этому мальчику вряд ли более 7 лет. Lithuanians, victims of the police, judges and prosecutors, often wonder where they come from, such scoundrels who work there. Although 27 years have already passed since the disappearance of Soviet system, lietuviai, tapę policijos, teismų, prokuratūros aukomis, ima dejuoti, iš kurgi atsiranda tokie niekšai dirba toje sistemoje, juk jau net 27 metai, kaip nėra совєтінės системы. Литовцы, ставшие жертвами полиции, прокуратуры и судов, начинают вздыхать, откуда же берутся такие подлецы, работающие в той системе, когда уже целых 27 лет, как нет советской власти. The answer is simple, in my opinion, because an average citizen, either here in Lithuania or in the West or in Russia, is pathologically afraid of them, organically unable to collectively resist them and control how they bring up such their successors as this morally crippled so little boy. Atsakymas paprastas, man atrodo, todėl kad vidutinis pilietis tiek mūsuose, tiek vakaruose, tiek ypač Rusijoje tiesiog patologiškai jų bijo, organiškai nesugeba priešintis jiems kolektyviai ir kontroliuoti, kaipgi jie rengia savo patiems tokią памайną, kaip šis jau дороviškai сулошинтас токс маjas бернюкас. Ответ простой, на мой взгляд, потому что средний гражданин, будь то в Литве, на Западе или тем более в России, патологически боится, органически не способен к коллективному сопротивлению от них и к контролю над тем, как они готовят себе преемников, таких как этот бедный, такой маленький мальчик, который уже нравственно покалечен. Here is the entrance without any signboard to private privilege school named Center of Modern School, Žygimantų Street 4. Its head is Vytis Buividavičius. I mentioned that school on the very end of my video entitled Schoolgirls Agents. Štai įėjimas be jokios iškabos į privačią privilegijuotą mokyklą pavadinimu Šiuolaikinės mokyklos centras. Direktorius Vytis Buividavičius. Adresas Žygimantų 4, tai Radvilų kampas.
Aš miniu tą mokyklą pačioje pabaigoje savo vaizdo įrašo pavadinto «Mokinės агентės». Вот вход без всякой вывески в частную привилегированную школу, называемую Центр современной школы, директор Витис Буйвидавичус, по улице Жигиманту, 4, угол Радвилу. Я упоминаю эту школу в конце своего видео под названием «Школьницы-агенты». Now I am going to the Library of Academy of Sciences, Tris Obscura it. Einu toliau į Mokslų akademijos библиотека, priekyje už medžių. Иду дальше в библиотеку Академии наук впереди за деревьями. 5 hours later, по 5 valandų, 5 часов спустя. While putting on my coat, I heard a strange sound in the back of the library dressing room. Apsirengdamas bibliotekos rūbinėje čia išgirdau keistą garsą из šio камбарио гилумос. Надевая пальто в гардеробной библиотеки, услышал странный звук из глубины этой комнаты. The night attendant Evgeny Donovsky, likely Russian or Pole, drew my attention to himself that way, because I did not see him sitting there. Tuo būdu bibliotekos naktinis budėtojas Evgeny Donovsky, gal rusas arba lenkas, atkreipė į save mano dėmesį, nes iš karto nepastebėjau jo ten sėdint. Таким способом ночной дежурный библиотеки Евгений Доновский, русский или поляк, обратил на себя мое внимание. Я сначала не заметил, что он там сидит. Evgeny Donovsky had been waiting 3 times for me right outside the library door in the dusk, trying to scare me, and he will continue to do it. Evgenij Donovsky jau 2 kartus mėgino išgąsdinti mane laukdamas lauke prieblandoje, toj pat už библиотекos durų, ir jis tą tęs. Евгений Доновский уже 2 раза пытался испугать меня, поджидая снаружи, в сумерках за дверью библиотеки, и он будет продолжать это. Thank you for watching. You see, these videos are intended not for entertainment. Ačiū, kad žiūrėjote. Matote, kad šie vaizdo įrašai yra skirti toli gražу не промоgai. Спасибо за просмотр. Вы видите, что эти видео предназначены отнюдь не для развлечения.